Vous avez vous-même assisté quand les troupes burundaises sont arrivées au sud Kivu, les Banyamulenge, les Babembe, les Bafurero qui se combattaient, ils se sont réconciliés immédiatement. Ni tété cette politique expansionniste qui est exécutée par le Rwanda. Sinon, au sud Kivu, on avait déjà réconcilié tout le monde. Et je suis heureux que même aujourd'hui, la communauté de Banyamulenge, de Bafurero, de Babembe, de Bavira, tout le monde toujours m'écrit des messages de remerciements et de félicitations. Je les reçois souvent pour discuter comment les réconcilier. Maintenant, ils disent, si nous avons la paix aujourd'hui, à moins d'un mois, nous serons réconciliés parce que vous avez essayé de faire un pont entre les communautés. Et aujourd'hui, les chefs coutumiers se connaissent grâce aux efforts que nous avons faits dans cette partie. Ibintu biri kubera mu mipaka y'u Burundi biteye ubwoba. Kakanya tuvugana Burundi bwanze ko MONUSCO yihungira mu gihugu cy'u Burundi, banze gufungura umupaka wa Kavimvira. Nibi kibiri kubera no ku muri Uvira, ibiri kubera no kutaka bwa Kongo biteye ubwoba. MONUSCO gusaba ubufasha M23 n'amakuru yo mu gitondo cyo kwitariki 21 z'ukwezi kwa 8 2026. MONUSCO kugera mu Minembwe biranze byananiranye, ahubwo igarukira Uvira. Abarundi ibari kuyirasaho bikomeye cyane ngo ntibashaka ibikorwa by'ubutabazi ku Banyamulenge. Uvira MONUSCO mu byukuri iri kwirukana abarundi mu mujyi wa Uvira byakaze. Nibi kibiri kuba umuhanda rwose mu jya Uvira, ibitero karabutaka byongeye kubura. Ibi bibaye nyuma y'uruzinduko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kugirira i Kinshasa yeze ku munsi w'ejo. Tumaze kubona andi makuru y'ibanga yishe nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye usibye gutanga imidari ku basirikare bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Kuri aka kanya nibi Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kuvugira i Kinshasa bitumye u Rwanda rufata ibyemezo bikomeye cyane ndetse bakongera n'ingamba z'ubwirinzi. FDLR yahawe intebe i Kinshasa yongeye kungama ijambo rikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye Sebarundi agaragaza neza ko FDLR ngicyo cyo giye kugira ngo bataye ku butaka bwabo. Nibiki ibiri kuba n'amakuru ariko ngera kugaragaza neza ko mu Minembwe rwose mu marembo ya Minembwe FDNB ndetse n'abarundi n'abacanciro bongeye kugaba ibitero by'umuriro cyane, bikagaragara neza ko umuriro urukwaka hano rwose mu Minembwe byongeye kutogera ku kigero cyo hejuru. Birakomeye mu gace ka Rugezi, ikwa Murima, Puezero, mu Gipupu hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu ndetse n'imbunda ziremereye. Kuva mu ijoro ryakeye amasasu menshi yarakumvikana kandi bikanavugwa neza ko M23 kugerageza guhagarika ibi bitero. Drone za M23 izahagaritse za FARDC mu kirere cya Uvira rwagati mu rugabano rwa Uvira ndetse na Minembwe. Ibintu byongeye kudogera. Nibi kibiri kuba babacanciro batangiye gukoresha ikoranabuhanga rigiye ritandukanye nyuma y'uko mu General Muzinga umurundi arokotse urupfu. Kuri aka kanya hongeye kugaragara indi makuru yibanga mu byukuri ageretse kuyinyongera kugendanya n'ibitero biri kubera muri Fizi ndetse bikanagaragara neza ko ibintu byongeye guhindura isura. Teritwari ya Karehe M23 biravugwa neza ko yatezwe ambushi abasirikare barenga 5 ibagapfa. Ibi ngibi bibereye ko twa tuzi neza ko imirwano muri teritwari ya Karehe mu byukuri yahagaze. Nibi kibiri kuba turaza kwinjira kuri politiki na diplomasi iyi National Rwanda News. Bigaragara neza ko abadepite barenga 50 ba Amerika mu byukuri ngo batanze impuruza ku masezerano yamuye agaciro Trump ndetse na Kinshasa bagiranye. Ibi byo ni ibiki nabyo turaza kubimenya. Ifatwa igiye bitwaro bikomeye cyane byinshi biri kurundwa i Burundi, dore ibikekwa ko Gitega mu byukuri biri gutegura umugambi ukomeye cyane. Umugambi iri gutegura ku Rwanda, umugambi iri gutegura kuri M23, umugambi iri gutegura ku Banyamulenge kandi mu byukuri ngo bashobora kuzira Red Tabara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byamaze kugenda bimenyekana. Kuko abanyatuvuga n'abarwanyi iba FRN hari amakuru guturuka ikumbana na kure z'Uburundi bwazo ziyomoye kuri General Neva. Ibi byose itwamaze kubimenya bakunzi bacu. FDNB bubuye ibitero bikomeye cyane mu Minembwe kuko turaza kubigarukaho. Ni ibitero bikumvikana muri Kivu y'Amajyepfo biri gukara kandi byakajije umurego ku kigero cyo hejuru. Bakunzi bacu kandi munyemerere twerekeza hano rwose muri kino gice gikomeye cyane n'umundi kiri kugaragara neza ko
ko ibintu byongeye kudogera ku mutekano politiki na diplomasi ndayishimiye ibyavugiye hano rwose Kinshasa. Turaza no kwinjira kuri Kabila rwose yamaze kugeza Amerika mu nkiko kubera iki uyu mugabo wazari perezida wa Repubulika ya Kongo Joseph Kabila Kabange yajana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nkiko. Nibiki mu byukuri uyu mugabo yaba ari kugenda mu byukuri kurengera ndayishimiye mu byukuri we yajagaraje akarere, ariko kandi ari kwitwaza kamando, ari kugendera ku nkoni iyo umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe mu byukuri Afurika arahindura ibyondo ku kigero cyo hejuru. N'amakuru ariko update imbere ku rugamba ku kigo cy'amuntu ku butaka bwa Kongo. Nje nitwa Muhiri na Rwanda National News, tugaha ikaze kuri update zikomeye cyane ku mutekano politiki na diplomasi. Reka twinjirane muri ano makuru. Turahera muri Kivu y'Amajyepfo, hano rwose mu Minembwe FARDC, FDNB ndetse na FDLR n'amacanciro witero komeye cyane mu Minembwe. Ingabo n'imitwe yitwaje intwaro birwana hano rwose rwanwa ku ruhande rwa Leta ya Kongo byakajije ibitero mu bice bya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umutwe wafutse mu Rabonsi Kanyuka yavuze neza ko kuri uyu wa gatanu ku itariki 21 Kanama 2026 uyu mutwe wavuze ko guhera saa 12:45 za mu gitondo FARDC ibag ndetse n'abazarendo na FDLR n'abacanciro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'Urundi FDNB bakajije ibitero mu by'ukuri ngo bari kubasa mu midugudu igiye itandukanye ya Rugezi, Nyaruhinga, Mukoko mu bice bya Minembwe. Ikanyuka we yavuze ko ibyo bitero mu by'ukuri ngo byakoreshejwe ibisasu bikomeye cyane byo mu bwoko bya Murutsiye 82 mm ndetse mu by'ukuri ni na drone iz'ubwiyahuzi za kamikaze ndetse mu by'ukuri zo mu bwoko bwa KT-6 ziri guhaguruka rwose. Izi drone zaguzwe mu Burusiya Kiseke darazigura ko kandi nemo garatu ita ijya kuzigura. Zino drone mu garatu zifite kandi zino drone n'ubundi Amerika nayo ibyo sori Kiseke dim nawe yese azigura. Umuvugizi wa FCM 23 yavuze ko ibyo bitero byibasiye abaturage ndetse n'abasivile, ashinja impande zombi gushyigikira Kinshasa gukora ibyo yise ubwicanyi bukorerwa abaturage mu buri munsi. FCM 23 yashimangiye neza ko ibikorwa nk'ibi ngibi bidakwiye gufatwa nk'ibisanzwe cyangwa se mu by'ukuri kwihanganirwa mujanye no kuba hari ibihugu mu by'ukuri ngo ndetse n'ibigo byigenga bikorana mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare bishinja gushyigikira uruhande rwa leta mu buryo mu by'ukuri bwa politiki, diplomasi ndetse n'ibikoresho ndetse no mu buryo bw'intambara. Kanyuka kandi yavuze ko yavutse 23 ikomeje kwiyemeza kurinda abaturage. Avuga ko kandi kuri aka kanya ibintu byo kongera guhindura isura. Avuga ko uwo mutwe mu by'ukuri ngo ugiye gufatirwa ingamba zikomeye cyane mu by'ukuri kugira ngo mu by'ukuri ngo babarinde abaturage umutekano ndetse n'ibindi. Kuri aka kanya biragaragara neza ko ari ibikorwa by'iterabwoba byatangijwe na Kinshasa ndetse n'ibikorwa by'ubuhunzi byongeye kugaragara hano rwose mu Minembwe. Mu marembo ya Minembwe habyukiye ibisasu byinshi biri kumvikana kuri iyi tariki, ubwo ni ku itariki 20 bishyira ku itariki 21 hazindukiye ibisasu bikomeye cyane bya Murutsiye biri kuragurika bikoraswa nabo ku ruhande rwa Leta ya Kinshasa. Bikagaragaza neza ko Kinshasa ishaka gutegura imirwano ku kigero cyo hejuru. Ibi kandi byanagendanye nuko MONUSCO yagerageje rwose kwinjira mu Minembwe ndetse no guhagarara ku mpande zombi hagati ya FCM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo mu by'ukuri rebe niba hari icyo MONUSCO yarengera ko kandi byanze. Abazungu bagera kuri 2 ba MONUSCO bapfuye n'abayobozi ba MONUSCO. Bivugwa neza ko mu by'ukuri bakuriye brigade mu by'ukuri zishinzwe kujya ibikorwa by'ubutabazi. MONUSCO kugeza kuri aka kanya yabuze uko yinjira mu Minembwe, byaranze. Abarundi bari kuyirasa bikomeye cyane, ahubwo ngo yagarukiye Uvira, kandi na Uvira naho nta birindo yafite. Kuri aka kanya n'abarundi bayimye inzira, ahubwo batangiye kurasana. Ntibishoboka ibiri kubera rwose mu mipaka y'u Burundi, ibiri kubera rwose Uvira nabo ubwabyo bitangiye kugira ikibazo cyane. Nimba koko Leta ya Kongo itangiye kwihandagaza ikarasa MONUSCO kandi barasanzwe bafitanye ibikorwa bikomeye cyane. Twababwiye neza ko bimwe mu bitwaro by'abagamba
muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ngo byaturukaga ibaraka biri kwimurirwa mu gihugu cy'u Burundi ibujumbura ndetse n'ibyahungishwaga bimwe na bimwe kugira ngo bitazafatwa na M23 MONUSCO yabigiragamo uruhare. Kuri aka kanya MONUSCO nayo iri kugaragaza neza ko imerewe nabi, abarundi bari kwirukanwa mu mujyi wa Uvira by'igitaraganya ko kandi byananiranye. Musasu menshi ari kumvikana Wazalendo mu by'ukuri ziri gukora umusiri. Itegeko ryatanzwe ryavuye i Kinshasa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Sebarundi kuri aka kanya bikiranye mu ntebe rwose Kinshasa biri kugaragaza neza ko ibyasabye ngo gukubita ndetse mu bigo ry'igihume cyacutse ngo nukurasa. Itegeko ryatanzwe nuko mu by'ukuri ngo bagomba kurasa abanyamurenge ngo nta gutoranya kwica abasivile. Niwo mugambi wa Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri aka kanya Red Tabara ivuga neza ko yakije umurano kutaka bwa Kongo ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye biri gutuma byashize abanyamurenge mu kaga. Ibi byose bituma mu by'ukuri Burundi bwohereza ingabo nyinshi hano kutaka bwa Kongo, bari kwinjira buri munsi. Abakomando b'intarumikwa badasanzwe mu Burundi bari kwinjira kutaka bwa Kongo bajyanwe no kwica, batojwe kwica gusa ni bari kwinjira hano ku rugamba ku kigo cy'umurano kutaka bwa Kongo. Abasivile benshi bari kuburirwa irengero kandi na MONUSCO guhagarara hagati yabo byose byananiranye. Ubundi MONUSCO yarishaka kuza gukora iki mu Minembwe? Iyo MONUSCO itaraje hacumbikana amasasu muri Rogezi, hacumbikana urugamba rwo muri Zariru na Mavi, hacumbikana ibitero byagarukiraga muri Centre Minembwe, hacumbikana bya bitero byo muri za Rwiko rwitsa nguko ndetse n'andi yenshi yagiye atandukanye. Iyi MONUSCO mu by'ukuri profita umutekano agahenge k'abaturage kwabwukana ikabazanira ibibazo nk'ibi ngibi. None kubera ikitangiye kurasanwa n'abaturage, abandi bati MONUSCO uyu ni umugambanyi uhora utazigera wemerwa n'ubutegetsi bwa M23. Inzira byose byacamo nubwo ari ibiganiro ariko kandi politike nta kibimaze. Impapuro zirasinwa mu by'ukuri, impapuro zikanya umuti ariko kandi imbunda zikanya amasasu, abaturage bakicwa. Kuri aka kanya ibintu byongeye kudogera. MONUSCO nayo irasa nkaho mu by'ukuri bari mu bibazo bikomeye cyane. FARDC nawe ari kugaragara abagambanyi kuko ibitero byinshi byagabwe kuri M23 ndetse mu Minembwe byagaragaye neza ko uko byagenze M23 yari ibizi. Kuri aka kanya mu marembo ya Minembwe mu bice byinshi bitandukanye bya Rugezi, Mukoko ndetse n'andi henshi yagiye atandukanye ku bitero bye byagabwe n'abarundi muri Rukaka, ivumbi rigaturuka ibisasu bya Murutye ndetse mu by'ukuri kumvikana muri za Rugezi kwa muri Mapoezano, Mukoko ndetse n'andi henshi yagiye atandukanye. Kuri aka kanya n'andi makuru dufite n'indi mibare mu by'ukuri kongera kugaragaza ibintu bikomeye cyane. Bigaragara neza ko mu by'ukuri hari abantu benshi bapfiriye mu by'ukuri muri ino mirwano, cyane cyane abasirikare bari ku ruhande irwa leta ya Kongo. Nibiki ibiri kuba kuri aka kanya hari kubarurwa abantu benshi cyane, abasirikare benshi cyane bahitanwe ndetse bagiye baragwa muri ambushi ya M23. Abarundi benshi na aka kanya ntabwo barasohoka, bagotewe mu gace ka Rugezi. Bigwa neza ko hano rwose Nyaruhinga amasasu menshi yaraye guturika bya bitero byo muri Mukoko ngo haguye Majoro Eric Ngendahimana. Uyu ngo rwose ya deployinze mu by'ukuri ndizigiye ubwo wa undi bita Muzinga neza ko yamaze kuraswa na M23 mu bice bya Minembwe. Ivumbi ryongeye gutumuka, hari icyizere neza ko M23 ishobora gusubiza inyuma bano barwanyi ba FARDC. Gusa bari gukoresha ibisansu bino bya Murusiya, bari isasu bibi murabizi, muri Zangungu murabizi, muri za Rubaya murabizi ko FDL rikunda kubikoresha cyane. Bikanagaragara neza ko mu by'ukuri bya bisansu bikunda guhanuna n'amadorone zinadorone zo mu bwoko bwa KT6 zagatsindwa kuko nizo M23 yakoresheje iri kurasa mu Zinga ku itariki 19 ubwo yarasaga mu by'ukuri kuri hoteli hano rwose muri Fizi, bikarangira Muzinga asimbutse urupfu ariko kandi abacanciro bagera kuri 29 bakabigwamo. Kuri aka kanya andi makuru akaza yemeza neza ko imuvugi cyase mu nyukuri amakuru andi makuru kongera akemeza neza ko abarwanyi ba FARDC, FDLR, Wazalendo, abacanciro abanyamahanga, ingabo z'u Burundi, FDNB ndetse mu by'ukuri n'abacanciro bagiye batandukanye mu midugudu igiye itandukanye mu by'ukuri ibongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu myenyero cyangwa se mu marembo ya Minembwe. Ibisansu byinshi biri guturika tabara. Kuri aka kanya ari kwibazwa ibirongera gukorwa bikanudogera nko kwa muri Mapoezano ndetse n'andi yagiye atandukanye. Biragaragara neza ko urusaku rw'imbunda ziremereye rwatumye abaturage ba Minembwe kuri aka kanya ubwo batangira nabo kujya gukura ibyo bita control offensive. Abaturage ba Minembwe bamaze kubibikange, abaturage ba Minembwe nabo bamaze kugenda rwose bavuga neza ko mu by'ukuri batazemera gupfa ngo kabiri. Kuri aka kanya nta bikorwa by'ubuhunzi ahubwo nabo bashikamye bari kuvuga bati turabyumvira kure uko biratugeraho natwe turabyakira
kuko ntabwo ari twebwe na MONUSCO iri gukubitirwa mu gafuka. Kuri aka kanya ni ibintu biri kongera gusobanura mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane kandi bikanasobanura ibintu biremereye cyane kubera ko FARDC mu by'ukuri kugaragaza ibitero bikomeye cyane ndetse n'imbaraga mu gihe M23 mu by'ukuri yagaragazaga icyizere cyo kwisubiza Uvira, Karemi, Baraka ndetse n'andi yagiye atandukanye kerekeza no muri za Lubumbashi. Ni ibiki biri gutegurwa ibi bitero byongeye gutuma M23 mu by'ukuri ubwato bwaturutse muri Kivu y'Amajyaruguru bupakiye abasirikare barenga 10,000 bongera gusubizwa mu bice bigiye bitandukanye. Teritwari ya Karehe amaze iminsi ari kumvikana sheke ikomeye cyane ngo kuri aka kanya hanarashwe n'abayonatsikare batanu bakarasirwa muri bya bice bimaze iminsi biri gukurwamo bano barwanyi ba FARDC. Biratsena ngo bano barwanyi ngo bambaye civile ubundi bakicanga mu baturage mu bice byinshi bigiye bitandukanye cyane ndetse n'andi yagiye atandukanye ziraro ndetse no mu duce twinshi tugiye dutandukanye ngo abasirikare ba FARDC bahisemo guhinduka abaturage. Reka tuje muri ano makuru n'amakuru yuhutirwa ari hagati y'ubutegetsi bwa Kisekedi ndetse n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bigaragaza neza ko nyuma y'uruzinduko rwo ku itariki 22 Kanama 2020 tusorerwa ku itariki 20 Kanama 2026 Perezida Yoweri Barundi yerekeza i Kinshasa muri Demokarasi ya Kongo mu ruzinduko byitweze ko agomba kuguhura mu gikuri na mugenzi wa Perezida Antoine Kisekedi wa Kongo. N'amakuru amaze kugaragaza yibanga ko baganiye mu ijoro ryakeye. Perezida Burundi yatangaje ko mu by'ukuri ngasanzwe ari perezida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe EU yagiye i Kinshasa mu ruzinduko ngo rw'akazi. Ibintu byadogereye kubera iki uyu mugabo ari gukunda kugira inzinduko nyinshi zigiye zitandukanye nyuma y'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bwiza.com igihe ndetse mu by'ukuri n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye African Intelligence Regional bagaragaza neza ko nyuma y'inzinduko zikomeye cyane umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi yagiye aragira i Kinshasa zibanga zitamenyekanye ubwo neza ko ishobora kuba yaragiye inshuro zirenga 10. Ibi kandi bigakurikirwa n'uruzinduko rw'ibanga cyangwa n'inzinduko zibanga z'abayobozi bakuru mu bya gisirikare mu Burundi bakunda kujya i Kinshasa. General Prime Niyongabo aherutse kuri aka kanya Evariste Ndayishimiye kwihutira kongera gusubira hano i Kinshasa. Uru ntago ari urukundo gusa, uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye rwa mu by'ukuri rwagaragaje neza ko mu by'ukuri ibintu byongeye guhindura isura kandi rugaragaza neza ko nta cyizere kihagarikwa cyangwa se yuko intambara iri kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo ishobora kurangira vuba. Iba nyuma yuko M23 imaze iminsi itangaje neza ko igomba gufata Uvira, Baraka ndetse n'andi cyagiye atandukanye za Lubumbashi, Karemi mu by'ukuri mu buryo bwihutirwa. Kuwa 22 bishyira kuwa 23 Kamena 2026 Perezida Burundi yari yagira uruzinduko rw'iminsi ibiri i Kinshasa yari yavuye by'umwihariko aho yari yahuye na Perezida Kisekedi bakaganira ku bibazo by'umutekano ndetse n'iterambere ry'ibiyaga ibigari by'umwihariko mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Muri urwo ruzinduko by'umwihariko rwabaye muri Kamena Ndayishimiye yari yagaragaje neza ko u Burundi bushyigikiye ibikorwa by'akarere ndetse mu by'ukuri n'ibikorwa mpuzamahanga bigamije kugarura amahoro arambye muri RDC ndetse no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Kuba Ndayishimiye yongeye kuja i Kinshasa kandi bakagirana ibiganiro bitandukanye by'ibanga na Perezida Kisekedi mu gihe gito nk'iki ngiki mu gihe umutekano wo mu burasirazuba bwa RDC ukomeje kuzamba, ukomeje kuba mu bikibazo gikomeye cyane mu karere ndetse bikanatuma uruzinduko rukomeza gukuna amatsiko kubigomba kwibandwaho hagati ya Perezida Kisekedi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri aka kanya nubwo byari byari ibanga byagiye ku karubanda biravugwa neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye aza guhura n'abayobozi bakuru ba FDLR ndetse muri mugambi w'amasezerano hagati ya Kinshasa ndetse na FDLR mu gushakira ibihugu mu by'ukuri FDLR igomba kwerekezamo. Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yejeje umugaba mukuru w'ingabo za FDLR General Ntanguka Pacifique ndetse n'izeza umuhungu wa Juvenal Habyarimana kuri aka kanya uri Kinshasa mu ibanga rikomeye ko mu by'ukuri ngo bagiye gukora ibishoboka byose FDLR bakayihungiro mu gihugu cy'u Burundi ariho bazahera
kubona ngo bari kugaba ibitero bikomeye cyane ko kandi bakarazifashisha ibice byasize Kivu mu gihe intambara yo kutaka bwa Kongo yaba yararangiye. Mu by'ukuri ngo hariho amahitamo abiri mu nzira yo kuyahura yo guca ngo mu by'umwihariko mu bice bigenzurwa na FCM 23 cyangwa se mu nzira yo gutera igihugu cy'u Rwanda ngo kukarubanda kuko bifite ingaruka tugenda kubasomeraho cyasuru impamvu hariho n'impamvu Uburundi bwashigikiye iby'umwihariko cyase mu by'ukuri buri gushyigikira FDLR. Ibi ngibi bibaye ariko nyuma y'uruzinduko rw'ibanga rwa General Pierre Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi uheruka kuja Kinshasa mu ntangiriro z'ukwezi by'umwihariko mu ntangiriro z'ukwezi. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byo mu karere bivuga ko Niyongabo yagiriye uruzinduko rwitondewe cyane Kinshasa mu gihe hari n'amakuru mu by'ukuri yuko indege za gisirikare za FARDC za RDC zari zatwaye ibikoresho bya gisirikare bijanwa i Bujumbura. Kuri aka kanya ni amakuru yongeye kugaragaza ibintu bikomeye cyane nubwo uruzinduko Rwanda yishimiye kandi ruje mu bufatanye bwa gisirikare ndetse n'umutekano hagati ya Kinshasa ndetse na Gitega bukomeje kwitabwaho cyane kubera uruhare rw'u Burundi mu bikorwa bya gisirikare muri RDC. Nubwo perezida w'u Burundi avuga ko uruzinduko Rwanda yishimiye ari mu by'ukuri nubwo perezida Kiseke w'u Burundi avuga neza ko uruzinduko mu by'ukuri rw'akazi yagiriye hano rwose muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo mu by'ukuri ngo ari kugenda nka Afrika yunze ubumwe ntago ariko biri. Icyakora amakuru avuga ko ingendo Ndayishimiye Kinshasa zaba ziri mu rwego rwo kwishura Kinshasa amafaranga y'abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri ngo bwareje kurwana muri Kongo ndetse no kwishura imiryango y'abasirikare bapfiriye imbere ku rugamba. Amakuru kandi akavuga neza ko iki gihugu gifite muri Kongo abasirikare barenga ibihumbi 29 hagati ya 29 ndetse n'36 nyuma yuko hagaragaraga neza ko hagiyeho ingabo ibihumbi 10 zizwi kandi mu by'ukuri ngo zizwi na EU. Uruzinduko urushe rwa perezida Evariste Ndayishimiye Kinshasa rwaje nyuma y'inzinduko zirenga 10 yagiriye Kinshasa Gitega na Kinshasa baganira ku bintu bikomeye cyane ku myiteguro yo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri FCM na twirwaneho bavuga neza ko kurandura FCM ndetse na twirwaneho ngaru guca imbaraga ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo kugerageza ngo kwisubiza uduce tujye dutandukanye tw'imisozi igitandukanye ya Minembwe iri hano imitwe rwose ngo yigaruriye. Bikanavuga neza ko ibintu byongeye guhindura isura kandi ku kigero cyo hejuru. Bakunzi ibacu n'amakuru ari kongera kugaragaza neza ko ibintu byongeye kudogera. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko u Burundi butangaje neza ko ngo bwafashe ibitwaro biri kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bw'ibanga. Ifatwa ry'intwaro nyinshi mu Burundi dore ko mu by'ukuri bikiye kwa Kongo Gitega yaba iri gutegura ibintu bikomeye. Ubushinjacyaha bukuru bw'igihugu cy'u Burundi bwatangaje ko bweretse gutangaza ko ngo bwafashe ibitwaro byinshi ndetse ngo n'abantu benshi babikekwaho harimo ngo mu by'ukuri n'abaturage benshi bagiye batandukanye b'abanyamahanga. Mu tangazo ryasohowe kuwa kabiri ubushinjacyaha bw'u Burundi bwavuze ku ntsinda rigizwe n'abanyamahanga ndetse n'aba Burundi byaba ngo mu by'ukuri ngo ryarakoreshaga inyandiko mpimbano mu gutambutsa intwaro zitemewe ku butaka bw'u Burundi nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze harimo n'abantu bake bagiye baragenda rwose barabifatwa ndetse mu by'ukuri n'umunyafurika y'epfo Idetwa Wayine Patrick ndetse mu by'ukuri n'umurundi bita Muco Edia. Bivuga neza ko ubushinjacyaha kandi bwatangaje ko hafashe umubare munini w'intwaro ariko kandi mu by'ukuri ngo ntiharabashwe gutangaza amakuru iyo zaturutse. Ubushinjacyaha buri gutangaza ibintu bikomeye ku perereza ryakozwe. Mu by'ukuri ari biri kwibazwa bati ese ibihanga cyese mu by'ukuri ibihanga mu makuru abahanga mu makuru muvuga neza ko yatanzwe by'umwihariko ku bibazo byinshi bigiye bitandukanye. Iryo tangazo mu by'ukuri ngo ryasesenguwe n'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ubushinjacyaha bugiye bitandukanye bundi na bumwe busanga ari ukuyobya uburari. Gusa hari biri kubihuza n'igicucu cyase mu by'ukuri ishusho y'ikibazo cya politike byo muri 2015. Izi mpungenge zifitanye isano ndetse n'imiterere ya politike n'umutekano byavutse nyuma ikibazo cya politike cyo mu mwaka 2015 cyatewe n'icyemezo cya nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza mu by'ukuri ngo cyo kwiyamamariza manda ya gatatu yari itavugaho urumwe. Kandi icyo gihe abantu benshi batavugaga rumwe n'ubutegetsi mu by'ukuri ngo bahoze mu gisirikare no muri polisi bagiye mu by'ukuri ngo batabwa muri yombi mu by'ukuri ngo cyangwa se bagafungwa abandi bakicwa n'ubutegetsi. Bamwe na bamwe barimo mu by'ukuri ngo bashingwaga mu bindi mu by'ukuri ngo byo gutunga intwaro
mu buryo butemewe ndetse butemewe n'amategeko gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu by'ukuri kuneka bakorera u Rwanda ndetse mu by'ukuri ngo by'umwihariko ngo no gutanga by'umwihariko ngo bigendanye mu by'ukuri ngo n'ubufasha ku mitwe yitwaje intwaro hanze y'igihugu kunekera u Rwanda ngo mu by'ukuri ngo rutararanye n'u Burundi ngo turanye n'u Burundi story imiryango ihananira uburenganzira bwa muntu yagiye inenga kenshi ifatwa ndetse n'ifungwa rya bamwe na bamwe no mu gihugu cy'u Burundi mu banyapolitiki bagiye batandukanye ku mpamvu zimwe na zimwe. Icyo gihe kandi icyaranzwe na gahunda y'igihugu kwitangazamakuru byinshi byigenga imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse mu by'ukuri n'abaharanira impinduka nk'uko bamwe na bamwe mu by'ukuri bagiye banarabizira kandi bakicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bamwe bati imiyoboro y'ubucuruzi butemewe irimo abayobozi bakomeye cyane bo mu gihugu cy'u Burundi, uretse imanza zifitanye isano ndetse na politike mu myaka ya vuba aha mu gihugu cy'u Burundi kandi nk'ibiyaga mu by'ukuri cyatse mu by'ukuri nk'ibiyaga bigari hanagaragajwe imiyoboro itandukanye ikekwaho gukora ubucuruzi butemewe bw'ahabo bw'amabuye y'agaciro ndetse aba n'ubw'intwaro kandi byose biragendana. Muri ngi harimo ubucuruzi butemewe bw'intwaro amabuye y'agaciro abantu ndetse n'ibikorwa ubwo abantu babagurisha ku mitwe yitwaje intwaro hari dutabara ndetse n'indi mitwe itandukanye ndetse n'ibikorwa bikekwaho kunyereza kw'amafaranga agiye atandukanye butare bw'u Burundi, aho rimwe na rimwe bivugwa ko abanyamahanga bafitemo akaboko gakomeye cyane so bafitemo uruhare. Hari kandi n'ibirego byagiye bishirwa ku bayobozi b'Abarundi ndetse no ku buyobozi bukuru cyangwa se abo bagize umuryango wa CNDD-FDD ishaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Cyakora ibyo birego bigomba gutandukanya n'ibyemejwe mu by'ukuri ngo n'inkiko nk'ukuri cyangwa mu by'ukuri wenda ari ibihimbano. Mu rubanza rwatangajwe n'ubushinjacyaha ikibazo kikazaba mu by'ukuri ngo cyakazamanza hazakorwa iperereza. Hari andi makuru ari kugaragaza neza ko yaba ari umugambi wo kugaragaza neza ko mu by'ukuri ngo bagomba kuzashaka ukuntu ibi byose babyekeka ku Rwanda. Kugeza kuri ubu ngubu bano bantu babiri ari mu Manyafurika y'Epfo ndetse n'Umurundi byemejwe ko bamaze gutabwa muri yombi ndetse ngo bari gushaka n'abafatanya ndetse ngo icyakora umubare ngo abakekwa amazina yabo ndetse mu by'ukuri n'ubwoko bw'intwaro byafashwe ntago biratangaza. Ibi bigatuma kandi bigaragaza neza ko haba harimo ubwiru bukomeye cyane kandi ngo n'urwo rubanza rukazabera mu muhezo. Kugeza ubwo ubushinjacyaha bukuru buvuga ko iperereza mu by'ukuri ngo rikomeje ngo kandi ntabwo buratangaza ingano mu by'ukuri ya nyayo y'izo ntwaro ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kandi bakanavuga neza ko kuri uru ruhande baba bari gushaka ukuntu bashaka kongera kuzamura ibibazo by'umwuka mubi. Twakomeje cyane turukwihuta cyane kugira ngo amakuru rwose tubashe kuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Reka tuje mu makuru akumvikana rwose kandi akomeye cyane kuri aka kanya mu by'ukuri guteza akaduruvayo yongeye gutuma ibintu rwose byongera kudogera. Joseph Kabila Kambange nyuma yo kugaragaza neza ko ari mu agace kagenzurwa na FC 23 mu gucungirwa umutekano kubera ko yashaka kwivuganwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nyuma yaho akaza gufatirwa ibintu bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo ajanye Amerika mu nkiko by'umwihariko wahoze ari perezida wa Repubulika ya Kongo Joseph Kabila Kambange yajanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nkiko. Ubu mu by'ukuri vuga neza ko abarwanyi cyaza mu by'ukuri ari kurwanya ibihano yafatiwe mu rwego urushinzwe kugenzura umutungo. Mu by'ukuri ngo bafatiwe ibihano mu by'ukuri ngo rwakiriya gihugu uwo wita FCA. Bivuga neza ko Kabila yatanze ikirego mu rukiko muri Washington DC avuga ko mu by'ukuri ngo gishirwa ku rutonde mu by'ukuri ngo gushirwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse ko ibyo byemezo by'uyu muryango mu by'ukuri ngo bidafite ishingiro. Ikirego cye cyatanzwe ku gatanu Kanama 2026. Kabila yareze Amerika nyuma y'uko yo kuwa 30 Mata Minisiteri y'Imari ndetse y'Imari ya Amerika inyuje mu muryango wa OFCA. Bivuga neza ko yamushize ku rutonde rw'abafatiwe ibihano bikomeye cyane, inamushinga kuba yaragize uruhare mu bikorwa byo gushyigikira
gufasha umutwe wa FCM 23 birimo kuha inkunga y'amafaranga ndetse no gushaka kongera imbaraga z'uyu mutwe mu rwego rwa politike ndetse n'umutekano muri RDC. Minisiteri y'Imari y'Amerika ivuga ko Kabila yashikiranyije cyangwa se yageranyije bamwe mu politike ndetse n'abasirikare ba FARDC kuva mu ngabo za RDC, kabashishikariza rwose kwinjira muri FCM 23 ndetse mu by'ukuri no kuyiha ubufasha bw'intwaro ndetse no mu by'ukuri no gutegura ibitero mu by'ukuri ngo byari buturukiye hanze y'igihugu ngo bikibasira FARDC mu burasirazuba bwa Kongo. Kabila kandi ariko mu by'ukuri arwanya ngo ibyo birego mu rukiko, avuga ko icyo cyemezo cyo kumufatira ibihano cy'umuryango w'Abanyamerika cyafashwe mu buryo butaboneye kandi budafite ishingiro. Kuba Kabila yarashizwe ku rutonde rw'ibihano cyangwa se rw'abafatiwe ibihano bivuze ko umutungo we uri muri Amerika cyangwa se ucungwa n'Abanyamerika cyangwa se n'ibigo by'Abanyamerika wafatiriwe. Abanyamerika nabo muri rusange mu by'ukuri ngo babuzwa gukora ibyo bikorwa by'imari cyangwa se ubucuruzi birebana nawe keretse mu by'ukuri ngo uyu muryango ubitanzeho uruhushya cyangwa mu by'ukuri kongera ukabikura ku murongo. Ikirego cya Kabila mu by'ukuri kino kirego cya Kabila rero gishobora kuvamo intambara y'amategeko hagati y'ubutegetsi bw'Amerika ndetse ngo aho ashaka ko urukiko rusuzuma niba koko uyu muryango wari ufite inshingano mu by'ukuri ngo rihagije no mu by'ukuri ngo n'ububasha bwo kumushyiraho ibihano. Muri uru rubanza Kabila by'umwihariko ngo yifashishije uwo bita Eric Ferrari, umunyamategeko mu muryango wa Farrell Associated Washington DC, uzwi cyane mu manza zijanye n'ibihano bya Amerika ndetse n'ibyemezo by'umuryango wa OFCA. Ferrari afite uburambe bw'imyaka 17 mu bijanye n'amategeko y'ibihano by'ubukungu bya Amerika kandi akunda guhagarika abantu ndetse n'ibirego bishobora kurwanya gushyigikirwa ku rutonde gushyirwa ku rutonde cyangwa se gusabwa amazina y'abakekwaho n'uyu muryango. By'umwihariko bivuga neza ko Kabila nawe yamaze kongera kubura intwaro ya politike na diplomasi nyuma y'uko iki cyasakatiwe urwo gupfa kandi agacirwa mu gihugu. Kuri aka kanya batera byamenyekana ngo acumbikiwe na FCM cyangwa se acumbikiwe n'ibihugu by'inshuti ndetse Perezida Tshisekedi yakoze ko ashoboye kose kugira ngo amwangishe yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika amuhagarikire kubona amafaranga ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka tubashimire mwe twabanye kandi tunabisegura kuba twakerewe kubagezaho amakuru karakabazo ndetse kutundi toza tugiye dutandukanye, ariko kandi biraza gukemuka amakuru twongera kuyabona 5 kuri 5. Reka tubashimire kandi twongera tunabaye ikaze mu by'ukuri munaza muri benshi ni Yambo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Yambo mu baturanyi, Yambo rwose hano mu baturanyi bwo ndavuga Kongo, ndavuga Burundi, ndavuga Uganda, ndavuga Kenya, Tanzania, Yambo abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Yambo abari ku mugabane waza ndetse n'andi yagiye atandukanye ndababona. Turasuje kandi mu by'ukuri tunabifuza kugira ibihe byiza. Reka tubashimire twabanye muri hano makuru kandi tunabashimire kongera kumva andi makuru ari bukurikire. Ni ku mutekano, politike na diplomasi. Iyi ni Rwanda National News.